lamsuku joto kok boro explain video channel nai tong hasni reng sreng tong nai lokurong no ni bage tini haino hai kok boro explain video du hega mono notification government of Tripura director of secondary education Vidya Jyoti rengnok ni sorry Vidya Jyoti je school khobjakmani oboni notification ora sajaka class 11 science arts commerce streams Vidya Jyoti school lo rengsreng tongnai rokni admission online ngnai website ni mung wngkha Vidya Jyoti school.co o website o form fill up khlaidi 2025 je Vidya Jyoti school o rengsrengui tongnani hinui wansuknai rok borok online admission wngui mano online form fill up khai admission wngui mano gete tolao bai ke tong abo chung nailai phari Tora Puran sijak tongo admission criteria eba guidelines Roman 1 tongo admission into class 11 in Vidya Jyoti school will be made through online mane Vidya Jyoti school taklai class 11 rokni online no simung no admission ngnai aboni bade te offline no admission ngui maya online no simung admission ngjakai mano te kaisa tongo Tripura ni jesa state of ano Tripura ya মানে jesa state of ano norok Vidya Jyoti school o rengsrengnani bagui apply khlai mano Roman 3 o tongo norokni madhyamik marksheet onujai norokni tei science rengsreng tongnani hini wansuk tongnai rok science math english aggregate marks no tui naiui norokni merit list no khorijaknai je norokni marks ta norokni science ni math ni english ni o marks no nai norokni metric maths pornai hinui wansukui tongnai rokni hingke school no merit list naiui rijaknai je marks naiui merit list ongkho rijaknai borokni maths o ability subject tong nakwrui naiui Roman 6 tongo jara arts commerce stream admission wngnani aborokni hingkai SST eba khai english mark no naiui admission merit list ongkho rijaknai school ni je kotripokho tongnai borok Roman 7 no tongo self defer mane norokni admission khlaimani self defer nai khlairidi Roman 8 tongo admission reservation hoite admission ST SC category school gosina aboni pore je school ni student tongnai o school pori tongnai borokni seat nahawi te alga school ni je rengsrengna hinui phainai rok o abono naiui kaham kai admission narakjaknai aboni pore school o counseling ni jorao all original document talangui rengnogo thangdi jefro merit list phaimani yagulo norokni counseling wngfru norokni joto document original talangui online form fill up khlaifru kaham kai norokni online ni o document rok naiui balkhai submit rok khlaidi tebo tongo norokni merit list nongkhornai school ni website eba khai school ni notice board o thepaui rijaknai norok afuru je jaga admission ni form fill up khlaio o school o thangui norokni naidi norokni merit list ongkhorya orijak tongnai date of online application mane form fill up ufuru chung khlainai aboni date hingkai 16 tarik May 2025 ni simung 20 tarik May 2025 4 ta PM jora norokni form fill up ni date dijakha publishing of one merit list first merit list ongkhornai hingke 21 tarik 5 2025 o norokni merit list nongkhornai hingke date of counseling hingke 23 tarik May 2025 o kai norok janjani je merit list ongkhorjak borok rengnogo thangui je janjani rengnogo khlaio form fill up khlaio rengnogo thangui counseling eba khai admission naharwngmai mano second merit list nongkhornai 24 tarik May 2025 ni salo aboni second merit list ni counseling ngnai 28 tarik 5 2025 oro sajaka 31 May
2025 sal no admission jeskafano painani nangnai class 11 rongni Vidya Jyoti rongni ngono rongni class surongnai 2 tarik June 2025 ni simung norongni class surongoi thangjinai angkai oro sajaka je admission ongnai borongno kisa help khlainani bagui oro notification no rijaka angkai jeng admission khlaipro tam process khlaina nang abo faidinai lenai ang abo khai sawai relia norongno nai naisidi hambai jotono no hambai video no share khlaidi norong dol longno tono hambai.